Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian cisnam kanti bala perlong ye kajing rakhe ye kajing dap arpusan snam jong kasnong umyo mau usam deki program beperoper haka live hoi trek mentau benai no pra arjar kat kandai lapan hap no ye kalama jong kani kajing rakhe ha kajielang ke bala long hamadan football jong kani hi kasnong ya kani kajing rakhe lasdang ha nadu ka live hoi trek ubnai no pra jong usnam arjakar pra bat hakani kisnam lapan long ye kajing ko bat kita masa baharu kom naga benta kinong snong jong kani kasnong konthop nadu ye kikena bat kisamla bat ki bala khamsan karta rukumjo hakani kasngi balapan kotno ye kani kajing rakhe lapanya ye kajelang the assistant secretary snong uba bantai scam kshar bat lapdeng buram mikinang wan shimanta the secretary snong uba dengbok kurkalang hakani kajelang hakani kasngi laidon rengkat ru usong knor jong ka Meghalaya State Planning Board uba lambor malngyang kumu kongsan ubalong ru UMLA ban MDC jong kani kathan nang ta usem no kahima khairem upa em Dr Balajit Singh em ku sumbot kongsan bat u block development officer jong ka maureng kanang CNRD block uba Roni Walang bat kiwe haswa ban penya shikmat ye kani jelang hakani kasngi layoru ye kajingkran lingkot chapang kajingya nanti jong kani kasnong na usorda jong kani kasnong uba Barrington Kharmujai kumjo kajingkran na usordar kasmet uba kansai manix em na kasnong umprop uba yat lang nongbri bat na ulingdo karat nongbri uba klain ni lingdo nongbri hakani kajelang hakani kasngi lasam kusnam ru shabaro kinong job kibala job hakiji ko ba per bala pelong hakani sisnem ka bala letno hadin kajingkran na kikenram kilendan kado hakani ke janmiet kum kadak kajepun kotno ye kani kejerakhe ye ka jubilee rupa jongani kasnong la pelong ru ye kajing otkek jongani kelengko snem jongani kasnong hakani ke janmiet hadin ke jelang ukongsan ulapli pai baru ye ka surok ya kali hapok kani kasnong kebajingai kumba r.1 kilometer bat ya kani ke surok nasional lengba ke skim PMGSY hakajing lot ke bakot iway point khasan klor tingka Abangi pai show news nem ngayas nok tilang rengkat bat pi we ban aingo yo blay bolala ban betul nanti yangi ulala ban don rengkat lem bat ni bat hak abangi lala ban le shibon ki hon ki don ki jing pen thot ki don ro ki ding pen kya Henry habangi teli bat yelong kawai ni thom ye kine baro ban poi sya ka thong ba ka thong ka long ka jinge tali ka roi ka pa ka jinge e ka jinge buram mar ka liang nasno kumen ban don rengkat bat ki hagani ka si ha ka ba fi pan ha perda ya ka jingdap arthu san snem ha ka kente nong we yong ka silver jubilee lani kata ka jubilee rupa jong ka shnong ka jong phi kajingkar pat nakaliang jonga kung video jong kamaurin teneng kalong bapila dap arthosan snem bat arthosan snem ka kerta kalap yang bahaya phi banlong ki barangba hak perkhat ka perdan banlong ki barangba hak banshim ya kajingkit khle hak bede bat kajinglong kajingman jong phi kung kasnong la kade Haman gi rampe yeng la kade kum gasnong la kade ke jingade ke jongpi bat kisnong ki bamarja isibon ki jingkala henry ni don kam shok ya kata ka jingetli bat khamtam ya ka jingit khle khnang bayaki ki jingter khu ki bangi la yo nong tau nongbo nong thau kanom kut tang hangi kapateng kabanwan bat kini ki hak baret jongi kini ban mat ye ki jok ki jingdur khu ki bangi ngila yo ma madap ta kacing sukmen bang lala banyawan benta lala banwanya dan bang bati hang ni agani kasi penkut ye kacing rakyat pekan brom ya ka arsan slam ka yo musam ngalong bodan blok bahaka jing pengkre dalam tak kejirah he penumpang yang kini jing tak arsan snem aga tu ka jirah he penumpang kum kejing senang
alala punya dan bentalang bati baro banyak kitpok ketweng nagamata kabiang kabit kabah kamiat kihun jok hima bayi cungi ai dia kecing pukre kepala jadi dur perkating kerta jintap arsan snem namar kecing rakyat penemprom jaga senang dan ainu nuki seng lene kinu inu kam gibitrei giba kamhe Wijudaap Pendap kata ka arsan snem kesan pusnem berkumta tertef kata ka jubili bong kata ka jubili rupa kadan arsan snem ke jubili ksiar kadan san pusnem berkumta tertef kesang umyong usam kala pendap hok ili kamram dagi kam kiba kinong sincere senang beladap lagi senang beladap bon senang semua berpeteng hadu mentah apa saudar be harmujai bar ke gendun terekam jengi jelasah ban penia je kam apa yang cipun kijing napasan ban pentelun ya kapah kamiat kerai kepar nagam ta kapiang kapit kapau pai ban kasukasan jauh ginong sungsong hakhima jungi midon lagerti sejar kebangi pendap peringkat ru bat kiriti dusur kilabu namen parim banne nagam ta jungi kom ginong yo peteng bat hadin jungi kiba kipateng sawan ban pensa pene ia katai ka mati ke jong parim ban pelong yangi ki pekerpang ala snong ala raj ban hima nagam takri ke hima jongi ke desa maka apa ke hima nagi hima kari kasi di bidang bat ila tenrai kumbalong babu klempen bakla bat dia kata ngasungu bagi kun kejar kiri kisumar lembah kinong sejar senong kesenong umyong usam kebadan Ahmad batni harut jong yisak kidon laga bentaban pendap bat dia kini kijuyai pendap manlak senam hakajing pekre jongi ya kanggo kadam kurat dagam ta kabhagamiat laghima kinokit kam kicoka berkat ikun kejar isimti ya ke kam kagajing sabtu bakati gelengkor bakya ndrei gadai pa kamram juki banyui ba kata kabagi sim nagi kini ki pa juki kan sa kan ne kan pagil dan masla pertai kunrat upsim leno ipi bat kayo sya kagajing kerku kat banaya kapor so tunat masan penjob ki pajba yang la sim shwa ningkong ang ba kani kadai shwa kathong ka junga ya ka ba kimar ki babun ki bami na po kani ka sinong umyo mo sam bat nga so ba ki kakantin jong barbor ba kalanti sangkin kadai udai o thesnam ba du bodlum jong ka jai ben rio te nga so sarong ba ngala ban pendap yang ni surok bat kidang bun ki kam ki bangindang beteng ban le kumang lakren mintan hakmat jong ki paiba nong syong sinong ba la kumno kamot ki development ki fair kinang wan to ko gani ki sinong te halo jong ga PMJ swai layo ban pendap ya gani kumakalong menta ki surok ban dang pentanay minta kadai ka surok ha urmos yujo katu ka sanction layo 8 crore ya ka ban kobar ya ka jo barkoy urmos yujo kadai kawai ni sinong ru ko bampadan surok te katuro layo yak sanction te kasrok na po latsmit siya smith na smith kanya siya po umprop nong kram katuro ngiyo ka sanction ka bahe te nga soban penpaw hakmat jong pi wat hapadeng jong gajing hiran pisa jong sarkar nanray nimsim la syong thaj lani kalikti nanray ngilale kat ka bangila nakabentaban wanra yak development kata di kathong jonga
Pak Panista Siar di bolong i Bambang